Torege kwirire mwiroreri wakwa harau ni ndacokererie riu kumenyithia utoria bũrũri wa Kenya ũragĩthiĩ na mbere na kwĩriũngania mũhuko wako ati muthenya waku nĩ ũragũtwarithia ũũ wega gũkũ nĩ kwa Muthingi TV ni ndoka ngũmenyithie marĩa marĩ kuo thĩinĩ ĩrĩa ĩrĩ kuoya mohoro na makĩria thaa ici mbere ndaya reke twambe tũmũkĩre mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie. Tukuharĩrĩirie nĩ atĩ wagagu nĩ wĩyumĩrĩtie thibitarĩ-inĩ wa Kayole kĩrĩa kĩrerĩkana nĩ gĩko kĩa mũtumia ũmwe ũrĩa ũratanahĩirwo na ciana igĩrĩ cia mahatha gũcenjanĩrio na kũheo mwana ũrakuĩte. Watongoria kuma kaunti-inĩ ya Nakuru kũhĩmbĩria mĩario ya kũrehe thayũ kumana na ngũĩ cia mahinda kwa mahinda. Mbũtũ cia maabitha a mũhoyo nĩ mambĩkĩte mĩhang'o mwena wa Pokot makĩhĩta na wishi wa mahiũ mwena ũyũ. Tũramemerekia na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe nĩyo live transmission nĩ gũkiuga atĩ twĩ na kana no ũkorwo ũkĩnyitanĩra hamwe na ithuĩ kũrĩ mwena wa Facebook nĩ @Muthingi TV, kũrĩ mwena wa YouTube nĩ @Muthingi TV. Wona watũtigĩra ndũmĩrĩri yaku gwĩko nĩ tũkorwo tũkĩmĩamũkĩra mohoro maitũ. Thikĩrĩria riboti haha nĩ gũtũkĩte ĩgĩcanjama na makĩria thibitarĩ-inĩ wa Kayole na nĩ thutha wa aikari kũhithũkĩra thibitarĩ ũyũ maiyũrwo nĩ matũkũ ya magĩetha kĩhoto kĩa mũtumia ũmwe na ũrĩa kũrerĩkana atĩ arakorirwo akĩhingũra ciana igĩrĩ cia mahatha no ĩndĩ aracoka gũcenjanĩrio mwana ũmwe na kũneo mwana ũmwe ũrakuĩte. Kũringana na aikari aya nĩ matarĩirie atĩ nĩ ngero ĩhanĩkĩte kuona atĩ mũirĩtu wa mũtumia ũyũ nĩekĩrĩte mũkonde atĩ nyina igĩrĩ cia mahatha na nginyagia kũheo kana kũheo ciana ici mũtumia ũyũ kũrerĩkana nĩ ararĩ handũ hega. Rĩu nĩ ũndũ ũracũngĩrĩirie maabitha a borithi gũkorwo makĩingĩrĩra ũndũ ũyũ itemi-inĩ rĩao rĩa gũtuithania ngucanio ici na kũrĩa kamanda wa borithi mwena ũcio na ũrĩa ũĩkaine ta Njiro Lucas oigĩte nĩ mwambĩkĩte ũthuthuria wa kũmenya nĩkĩĩ kĩarire kĩrĩa kĩngĩ thibitarĩ-inĩ ũyũ. Kwa majina wananitanga Veni ya Bukenyaenga. Nilikuwa na ball nikakuja hapa kuzalia hapa. Venye nilikuwa nakuja hiyo si nilikuwa nimebeba ma twins. Venye nilikuwa nimebeba ma twins. Time ya kwenda CS wakanipea mtoto mmoja, kuwauliza mtoto mwingine ako wapi. Hawataki kunipea mtoto. Daktari akaniambia wanaendelea kumpanguza. Sasa ikabidi nikapigia mama nikapata kwa mteja. Nikapigia aunti yangu mwenye ako pipeline akakuja. Venye alikuja ndio sasa walianza kusema eti mtoto eti hakuna mtoto. Junana hiyo time yenye nilikuwa naenda CS kuna wanaume wenye walikuwa watatu na mwanamke mmoja. Kwa hiyo room wenye walikuwa wamevaa uniform ni wawili. Mama hakuvaa uniform. Nataka mtoto wangu, serikali nisaidie. Tuchaona step yoyote serikali imechukua kwa sababu tumekuwa hapa since morning, since yesterday. Ile kitu tunaambiwa hapa ni kwamba tu sign mtoto atolewa hapa kwa sababu hapa hawana mochari. Hiyo ndio kitu tunaambiwa. Sisi kulingana na vile sisi tunapanga, tunaomba kwamba ikiwezekana serikali ipeane ulinzi kwa huyu mama. Huyu mtoto mwingine kama atapelekwa kwenye chumba cha kuhifadhi maiti awekwe kule, awekwe kwa sheria ifuate ili familia turitike kupitia DNA. Uchunguzi tumeanza kwa maana kesi imeripotiwa. Tuko na imani itachunguzwa vyema na tutapata matokeo kulingana na uchunguzi. Uzuri baba watoto ana OB. So hiyo OB tutafuatilia, ifanye DNA. Ndio kitu ya muhimu, tufanye DNA tujue kama watoto wamekufa ni wake au si wake. So mimi nitamsaidia. Ni kura yangu, nitamake sure nimemsaidia kweli Julie. Nĩ mũhuko atĩ famĩlĩ nĩ gũkorwo ĩkĩona kĩhoto kĩrĩa kĩagĩrĩire na mũgũtigĩrĩra atĩ ũndũ ũyũ nĩ wakorwo ũkĩhorohio na ũma wandĩtwo nĩ gũkorwo gĩkũrĩkana kaunti ya Kiambu ũgwati-inĩ wa gũte hakuhĩ bilioni 1.6 kũrũmĩrĩra kana nĩ thutha wa atongoria a kwaga ũnyitanĩri na makĩria mbeca iria itanyĩtwo kũrekererio icigo-inĩ nini na iria iheanĩtwo
ni fegi ya thĩ kana World Bank atongoria kuma kaunti-inĩ yeno batongoretio nĩ Senator Nkarugo wa Thang'wa nĩ morĩtie gavana wa kaunti ĩno ya Kiambu no rĩo ĩkaine ta Paul Kimani wa Matangi ekenarua na mĩtũkĩ harĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ andĩka atongoria a icigo cia ũmbunge hana icigo ici cia ũmbunge nini kana iria ciũĩkaine ta municipality gwa kahinda ka ndukũ 20 ciũkĩte. Oho maugĩte atĩ nĩ mekana oho nĩ mathiĩte na mbere na gũtetia atĩ tabarĩra itiganĩte makiuga atĩ kuma icera rĩa President William Ruto kaunti-inĩ ya Kiambu na kũrĩa akorirwo akĩhingũra nginyanagia imwe cia thoko kũrĩa mwena wa Gĩthũrai ahũri a biacara matirĩ mahingũrĩrwo thoko icio gũkorwo makĩambĩrĩria wonjoria wao. Iko njiani kupoteza shilingi bilioni 1.6. Hiyo pesa huenda ikapotea, na ikipotea itapotea ya mwaka huu, ya mwaka ujao na mwaka ujao. Kwa nini? Sababu World Bank iko tayari kutuma pesa katika municipality zetu za Kiambu. Lakini gavana lazima awe ameajiri kazi managers wa municipality. Na yeye ameshindwa kufanya hivyo. Tuko karibu na mwaka mmoja tangu wale ambao walikuwa manager aliwavuta kazi. Sasa tunauliza, Kiambu tutaendelea kupoteza pesa sababu mtu anashindwa kazi ama tufanye namna gani? Tumeambiwa pale hakuna soko Kiambu County imeanza sababu kuna mtu anajikokota kazini hapa Kiambu. Hakuna affordable housing hata moja imefanyika Kiambu, na ilhali tunaambiwa Kiambu is the bedroom of Nairobi. Watu wanangoja manyumba ndio waishi hapa na wakiishi hapa watatuletea, our economy will be better. Sababu wakikuja kuishi hapa watalipa kodi ya maji, watalipa kodi ya sewage, watalipa kodi ya kila kitu. Kwa hivyo mimi tumeketi chini kama viongozi na tumesema tunaambia governor, sasa wakati wa kuongea katika boardroom umekwisha. Sasa tutasukuma wewe, hata kama ni kukutoa kwa hiyo ofisi tukupeleke ile ofisi unatakikana uweke signature, tutakupeleka mpaka pale. So kwa hivyo sisi tunauliza, asipofanya vile vyote tumesema ati tutafanya hivi na hivi. Ile ultimatum tumempatia tu ni mmoja tu. Tumemwambia kama hautakuwa umeingiza wale watu wa biashara katika soko ya Githurai, kama hautakuwa umewapatia nafasi zao za kuuzia bidhaa zao kwa wiki 2, sisi tutaenda kuingisha hao. Tugithina brene ati nake minister wa urimi gũkũ bũrũri-inĩ Mithika Linturi nĩ ugĩte atĩ thirikari nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ agũra fertilizer ya mũthemba wa NPK tani 45 nĩguo kũgacĩrithia ũrĩmi wa macani gũkũ bũrũri-inĩ. Linturi aenete ndũmĩrĩri ya kwamũkĩra tani makĩria ya 47 kũrĩa kaunti-inĩ ya Mombatha, akiuga atĩ nĩ ritana rĩmwe rĩa gũtigĩrĩra atĩ arĩmi nĩ makorwo makĩgunĩka na fertilizer ĩno kana gũkĩrĩguo nĩ amorĩtie metĩkĩre bei ya fertilizer ĩkoretwo ikinyagio nĩ thirikari ĩrĩa ĩrakana ĩkĩrĩ ya bei ya thĩ, kiuga atĩ nĩ gũteithĩrĩria kuongerera magetha gũkũ bũrũri-inĩ. Hakuna, hawezi. Tumpigie simu Mungu hata 200. Kidogo tupitie ndani. Meli ambayo imefika imebeba tani 47 47,000 metric tons ya fertilizer ambayo imefika. Hiyo ni kama ngunia 954 hapo ya fertilizer inaenda kupeanwa kwa wakulima. The overall consumption on majani chai ya fertilizer yetu kwa wakulima is around 95,000 metric tons, na ndio meli ya kwanza kufika, na another 2 weeks meli nyingine inafika, and we expect in this from now on up to the month of November our farmers in the tea sector will be able to receive enough fertilizer for application in their own farms. There is no way one can sell, a farmer can sell his maize
in this country at below 4,000 shillings per bag. So the farmers will get a better deal. And I want to also tell the country, the most important thing to note here is not the price at which you sell a bag, is what margin you make out of sale and bag, because government has seriously subsidized the cost of fertilizer, which is a serious component in the pricing of cost of production. So as far as I'm concerned, the country is doing well. Our farmers are performing better than now, and even if we were to sell, they are made at 5,000, 5,400, 4,500. They are making better money than what they used to do last time. Haya hari tuminire gutigirira ati bara ya wikina ni yakoro kihukio guku bururi-ini riu anyitite mimatiganite ni mathiete na mbere na kuria kana gwikira witikire gutigirira ati ni makorwo makirekereria marito ma andu aria makoretwo magitabania wikina kuma ituri itiganite gukirio guo kamanda wa borithi na makirishugaine kana ni kana kuringana na mutungatiri wikareta Wangala ni ugite ati wikina ni uthiete na mbere na kuonekana na makiria ri ni mafitha borithi mathiete na mbere na gwithana na njakara iria kurerekana ati ni itoi iria ire ugwati munene hari bururi wa Kenya ukirio guo Hamsa Odiek kuma gikundi kia Youth Bila Noma ni ugite ati njiremo ya gutigirira ati bururi ni wangia na njira ya kana no akorwo gitindika maundu mayo na njira ya thayo ni gutigirira wikina ino wahukio. My name is Pastor Wagala Hodari. It's to help in developing new policies as the National Counter-Terrorism Center is doing a review of their 2016 strategic plan, and I believe that I have a place to do some contribution in that. It is true that of late we have seen different aspects of radicalization. Traditionally, we knew radicalization as the radicalizers were using the Islam. That is the Islam as a religious faith, but now things on the ground are being diversified. We haven't seen Christians who are being radicalized. My name is Hafsa Ondieki from Nakuru County, also a resident in Nakuru County. I work with a youth-led organization known as Youth Bila Noma, where we target our youth and give them a platform where we advocate for violent extremism, where we give them a platform where they can learn and educate themselves of the impact that it brings to themselves and the community at large. My name is Njenga Miri. I'm the head of prevention and resilience at the National Counter-Terrorism Center, and let me say that we are out in the regions in a bid to relook and review our national strategy to counter violent extremism, NSCVE, engage our public across different sectors, as you've seen, religious leaders, private sector, civil society organizations, media also, and all of us, security practitioners, so that we can together relook at and evaluate how the performance of this strategy has been, with a view of improving it. Haya riu tukimuriboti ni ututhi na mbere ni ati na gugitiri ni wonekanite gukorwo kinyitithio thinga mihaka-ini ya kaunti cia Pokot ya ithwiro oro na kaunti cia Elgeyo Marakwet. Aikari acio mugite ati kurumirira ucio wa mahiu no ria uthiete na mbere na kuongerereka mwena uyu ni njiremo ya gutigirira ati uicio no ukihukio. Ni riboti irekereirio hari hamwe na anyitite mimatiganite gwata munini wa commissioner mwena wa Pokot David Bowen, marina munene wa borithi Mr. Said Mumeba wa bunge ya county David Moiben gatagate ga atongoria aingi na aria manyitanite gwetha thayo. Kwa majina mimi naitwa Evanson Tai, mimi ni mkaaji wa Kabushen. Sasa Kenya tunaumia hapa in story ya insecurity. Tumeangalia
wanasema KDF wamekuja hapa, lakini bado hatujaona sasa ripoti yao ikikuwa kamilifu. Hapa mara kwetu wanaingia kwa milima, wanaiba ng'ombe, ila kuna mwenye anafuata. Tunapata shida mingi sana. Tunahama usiku yote. Hii eneo lack of insecurity. Tuna mifuko mingi sana katika eneo hili. Wamama, wazee, wanafunzi pia wamekosa kwenda shule kwa sababu ya insecurity. Hii ni jambo ambalo imeongelewa kwa ngazi za juu sana, hata CS wa interior, ule wa roads, wana Murkomen na wale wengine, hata governors, board governors kutoka West Pokot na Marakwet wamejua hii shida, na kwa hivyo nina imani hiyo ikiwekwa hapo network ikiwa sawa, mambo ya amani itaimarika katika area hii. Amani imerudi, ingawa bado kuna waziwazi, kuna tension, lakini tukiendelea kwa mkondo huu, najua ya kwamba kwa muda wa mwezi mmoja au wiki chache zijazo watu watakuwa wametulia na wameishi kwa makwao kwa utulivu na kwa usalama. Good. Riboti yape tu kahinda gaitu ka mbere ga gwikiria tondu twikirie ndugitikire guthira mitambo nemu ni turacokereria riu tukorwo tukimurika maundu matiganite ari hamwe na kanitha kuria uthite na mbere na kwariria iguru rigi murimu wa cancer kuna ati mwiri uyu turi wa kuririkana andu aria mukoragwo ni murimu uyu wa cancer tondu twikirie ni turacokereria. Mutorera-ini uyu ni gutokana na andu mithemba yothe, anini, akuru, akeni na amwe maihoretwo ni ihoru. No haria yothe gutire utari karugano gake ka gikeno, kieha kana matina mundu anakiruka. Ta mwana ni ndatwikire so embarrassed na hau ni ndakorirwe no tho mwingi muno towards my mom. Ndakimenya ngoma nake tikihii. Ndakimenya nake ngoma tikihii. Nikio nie Njeri wa Mwangi tukite na tabarira ya rugano rwaku kagia na kamweke ga gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio mothe ni o Juma thaa 2 cia hwaini guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema. Today we are hosting the Lotto Foundation as they do a food distribution to the community. The community involves people from Huruma. Huruma is where we have the home for the aged. So quite a population from the home are getting the gift packs. Most of our children come from Githogoro and Huruma. These are informal settlements. Honestly, these parents have not been working. The number of children that will come to me, even the ones who are not in school, and tell me, Mwalimu, we have not fed for 3-4 days, is quite huge. So this will go a long way. A family that has not fed for 3 days, they will at least get a meal. We also thank Lotto. This is the second time that you're coming, and it always makes a difference. It always makes a difference. Thank you for your help. Together, we are changing lives.
mutorera-ini uyu ni ugutongana na andu mithemba yothe, anini, akuru, akeni na amwe maihoretwo ni ihoru. No haria yothe gutire utari karugano gake ka gikeno, kieha kana matina mundu anakiruka. Ta mwana ni ndatwikire so embarrassed na hau ni ndakorirwe no tho mwingi muno towards my mom. Ndakimenya ngoma nake tikihi. Ndakimenya nake ngoma tikihi. Nikio nie Njeri wa Mwangi tukite na tafarira ya rugano rwaku kagia na kamweke ga gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio mothe. Ni o Juma thaa 2 cia hwaini guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema. Nitũcokereria ngatho cia mwanya nĩ gũthiĩ na mbere na kũrũmanĩra hamwe na ithuĩ ingĩ na mbere na kũmenyithia ũtorĩ bũrũri ũragĩthiĩ na mbere na kĩgariũra. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ atongoria a kanitha wa Salvation Army gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ikolomani gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Kakamega nĩ mathiĩte na mbere na kũria mũingĩ wĩtĩkaire kwa thabarĩ cia mahinda kwa mahinda magĩthiĩ thibitarĩ-inĩ nĩguo gũkorwo makĩrigitwo mũrimũ kana mĩrimũ ĩtiganĩte arĩ hamwe na mũrimũ wa cancer. Ũkĩrĩ ũguo kana marĩtio hĩndĩ ya ũkũngũĩri wa mũthĩ ũyũ na kũrĩa mathiĩte na mbere na kuga atĩ airetu nao nĩ magwo nĩ gũkorwo magĩkinyĩrĩria ndeto cia gũtigĩrĩra atĩ nĩ makorwo magĩtwarithia na mbere gĩthomo kĩao itemi rĩa gũtigĩrĩra nĩ mahũrana na andũ arĩa kana airetu arĩa makoragwo makĩoha nda cia tene. Pona, Mungu na atubariki sana. Na hand over kwa madaktari wetu. Na madaktari wamejitoa free kuja kusaidia wananchi katika community hizi za hapa Ikolomani. Tunahimiza wazazi wapeleke watoto shule. Mzazi asipatikane amekaa na mtoto nyumbani. Utakuta mzazi ameacha mtoto anazunguka barabarani. Na pia tumesema kwa sababu ya hata si mimba peke yake, mambo ya human trafficking. Kwa sababu mtoto anapotoka hivyo usiku anashikwa na watu, anachukuliwa, anapelekwa mahali mtoto atarudi akiwa na mimba. Kusema ukweli, ugonjwa wa saratani umekuwa janga kubwa katika ulimwengu wote na katika nchi yetu ya Kenya. Na sisi tunaendelea pia kufanya awareness ya kwamba kila mmoja akaweze kufika. Siku hii ya leo tunaita watu waweze kuja na hata wale kwa sehemu zingine wakafika mahali pale ambapo unaweza fanyiwa screening, kila mtu ajue hali yake. Na lengo letu ni kufikia community ambao wako na magonjwa mbalimbali kama Salmi, huwa tunafikia watu wote. Sisi deal tuna kanisa letu, tuna deal na community kwa ujumla. Na siku ya leo tumefurahi kuona wananchi wamefika ambao wamekuja kwa ajili ya matibabu mbalimbali ambayo wako nayo siku ya leo. Thirikari ya kaunti ya Kakamega manyitanĩire na rũhonge rwa USAID Boresha Jamii rĩu nĩ manyitanĩire itemi rĩa gũtigĩrĩra atĩ nĩ magakorwo makĩhe ciana vitamin A na ĩrĩa maugĩte atĩ nĩ ĩgũteithĩrĩria harĩ gũkũra kwa ciana ici. Aciari nĩ morĩtio atĩ ciana iria irĩ na thĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 5 metĩkĩre gũkorwo makĩyumĩria gũkorwo makĩamũkĩra vitamin ĩno kana njanjo ĩno arĩ ta njĩra ya gũtigĩrĩra nĩ magakorwo magĩteithĩrĩrio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Watoto hawa ndio jamii ya kesho na lazima tuwatunze vizuri. Lazima tuwapatie chanjo zote tunazohitaji pamoja na vitamin A supplementation, micronutrient supplementation. Inasaidia mtoto kukua vizuri, kuwa na afya bora na inazuia magonjwa ya kila mara kwa watoto wetu. Nyingi akina mama wanapojifungua wanashughulikia watoto, lakini baada ya mwaka mmoja wanasahau mambo ya watoto.
labda wanajipanga kuchupata mwingine, ama labda wamesahau tu, wanaona kwamba mtoto ametembea amekuwa mtu mzima. So ningependa kuwahimiza kwamba tuwashughulikie watoto wetu wanapozaliwa, tuhakikishe kwamba wamepata chanjo yao vizuri, wamepata matibabu inavyotakikana, na zaidi ya yote wawe na malezi bora ili waweze kuwa na afya nzuri. Watoto wetu wapewe chanjo, wapewe vitamin A na malezi mengine na dawa zingine mpaka wafike miaka 5. So hata mtoto amekuwa ametembea, hata kama amekuwa ameanza kutembea, tusimwachilie. Tuendelee kumpeleka hospitalini apate mawaidha, apate matibabu, apate vitamin A na supplements zingine ili afya yake iwe nzuri. Wale watoto wenye wanapewa hiyo vitamin A hawapati magonjwa, ukali ya magonjwa inafupishwa, na pia ubongo wao inakuwa developed, ndio wanakuwa na akili timamu, wanapata kushika chenye wanafundishwa ili wasome, waende university, wapate kazi mzuri kama our professor who is here, our first lady. Kwa hivyo ninaomba wamama muhakikishe watoto wote chini ya miaka 5 wamepewa hiyo vitamin A. Zaidi ya vitamin A, kuna huduma zingine tunapeana huko hospitali, madawa za kuzuia anemia tunaita IFAS kwa wamama wote wenye wako na mimba na wamama wote wenye wananyonyesha, inatakikana waende hospitali wapate hiyo huduma. Haya, tugire kuri haro-ini na nĩ atĩ thutha wa bũrũri wa Kenya kwehererekana gũkorwo makĩheo mũkana wa gũkorwo magĩtabania mathako ma gwĩthambĩra nĩ kĩama gĩa kũrũgamĩrĩra mbĩtĩka ici gĩa kana kĩrĩa kĩũĩkaine ta Aquatics. Minister wa mathako Babu na Mwamba nĩ ataririe atĩ rĩu mambĩkĩte mĩtaratara mĩerũ mbĩtĩka-inĩ ici. That our swimming as a sport is back. Swimming has been under suspension since 2019 and under a ban since August this year, 2023. And because of a lot of wrangles and problems that has beset Aquatic Kenya or the Swimming Federation of Kenya for a long time. But for the last 10 or so months, we have been involved in a lot of behind the scenes conversations. We have engaged World Aquatics many times. I have had meetings with World Aquatics, both physical and virtual. And then last month we had a forum where I brought together all the stakeholders in the sport of swimming. And we agreed on a roadmap. We agreed on a certain fundamentals that we needed to clear out of the way. We have cleared a lot of them out of the way, and I'm delighted that yesterday World Aquatics communicated officially that they had both the and swimming. So I'm looking forward to Kenya swimmers to get back into international competitions, to fly the Kenyan flag. Most significantly, we want now to prepare Kenyan swimmers to participate in Olympic qualifiers so that we can get our swimmers to participate in the Paris Olympics 2024. Na mũthĩni atĩ mũthaki wa mbĩtĩka cia Gonya William Opaka na ũrĩa wahutagia ngarangano cia kĩrabu kĩa Kabras rĩu nĩarĩkĩtie gũthamĩra kĩrabu-inĩ gĩa KCB. Opaka oho nĩarĩkĩtie gũkorwo akĩhutia mbĩtĩka cia gĩbũrũri na timu iria atanyĩte gũkorwo kana hĩndĩ ĩrĩa arĩ makena hĩndĩ ĩrĩa marĩ thĩ wa mĩaka 20 ya Chipu. Amazing, man. It was exciting to play in the team and to give what I had to give to the badge. It's just consistency and hard work. I just had to work, go back to the drawing board, know what I had to do to get there, to have the potential to play that level. Team has a very nice, it's a united team, and I love the unison in it. So they are really molding me up and knowing things that I didn't know. Really feeling good. I'm going to give my all because I know it's something that I've been wanting ever since I started playing rugby. I love the game. So I'll just play according to what the coach will give us. Nothing.
Good. Gatho cia mwanya kuri inyuothe mukuru mugitwarana hamwe nani kuma hindire cihandire wega thaimo twathie na weguo tabarira-ini ya rucini na nginyagia thaa ici ari ici kana mathaa-ini maya ni haha niho ngukorwo ngikira gaturumo wona Ngai agitukinyaniria ni tucemania muthenya wa kiumia wona Ngai agitukinyaniria gatho cia mwanya kuri timu yothe iri gutigirira ati riu ni akurikirira moro wa Boy Wanja mena Mwangi wa Murugi gwatandikitwo othe amohoro na aria tukiri nao nio meguthii na mbere na gututereba tukimenya ota uria bururi wa Kenya uragithii na mbere na gukigariura guku ni kwa Muthingi TV ugena mahinda mega. Shalom shalom shalom. Ngai jaga hinde ciothe tugicemania nawe na unjete Kariuki wa andu ati nigukorwo ngitika.